15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Uba sambor lang ding do uwe na kisamla rang ba baseng kam seng jam lejong habakran shakilat pathai kubor hakan no pais ngi jong arpo artarek jemmang araja arpun rio ulakran halor ka jing bamburam ka sarkar jala ya ki hukum jong ka high court but ka supreme court halor ka jing pentrei kam ya ka integrated excise management system lani ka IEMS Ulapan kan mau bakat tu kat ni bana menswa ke sarkar Meghalaya kala wanra ya ke integrated excise management system kabla I syaka Tel Info System Private Limited ka bamikmat da ka MP Singhania and Company ka badon ha Eldorado Building Jail Road Shillong Shushu ulang hapo kani kurkom tre kam thamai 100% na ka profit margin jong ki retailer lapin don kam ban seo sya ka company ka bapen tre kam ya ka project ulang ba ya kani ka rai la persya ha High Court of Meghalaya but ka division bench ka lapin mi ya ka rai jong ka ha ka arpa hunre tre ber arja arpun rio ka bala kran shai ba wat la ka sarkar kala ban wanra ya ki policy henry omdai ban kta ya ka arpa % ka profit margin jong ki retailer Ulaang ru bahadian ketika rai jong ka High Court ke sarkar jala kamhun satya but kala let mudui syaka Supreme Court lingba ka Special Leave Petition Civil number 13948 of 2026. Henry haka hearing kabalong haka arpo nyo tarik yoyong arajal arpun riu Advocate General jong ka jala ula kerpat ban weng no ya ka petition but ka Supreme Court kala sya ya ka tay ka jing kerpat but ka petition kala sya penduno. Wat hadian ka rai jong ka High Court but ka Supreme Court ulapan pau ya ka jing ngolngo halor ka notification bala penmi da ka sarkar ha ka khat lai tere ku jemmang arajar arpun riu ka bapen hiar ya ka profit margin jong ki retailer sya ka khat 1.1%. Ulaang bagani kolong ka jing pen ken ka basyai yaki hukum jong ki yeng bisar but ka bo jing kali halor ka jing tmu jong ka sarkar ban ya da yaki baseng kam la jong ha ka jella Ulaang ru bagi retailer ru kidon ya kilong yeng ke jinglut jing sap halor ke puli puthi jong ki khon but kiwe ki jing don kam ki bajor kat ba ke jing kiu dor kanang jor man kasngi ulakan no ya ke sarkar MDA bementa halor ke jing ya sya siliang syaki kat tu kat ni ki nong khayi but ki company na bar jalla kat bala e no syadien ya ki try mulok ki kontraktor but ki officer ki betbet hapo ki tenat baper benar ada kadang kuwe right to information fight nga pwede but jing implement ka government ya ka integrated excise management system but to ka RTI ginaibon mangi yakran kawe ka ba shy mo to kalong ba ka jing wanra jong government ya ka ni integrated excise management system ha excise department ya ka pakam ka asimno ani ka Tel Info System Private Limited ka ba kumbang na sumpro ta ki penyak ni ki MP Singhania and Company ani ka care of Eldorado Building Jail Road Ti ang tuwing isutu pa 100% na kato ka 4% ka profit margin jong ki retailers la ano siya kanila Tel Info System Private Limited. Ti haka bidi kani kumenta nakaliang ka East Castle Hills Wine Dealers Association ngamdi member jong ka East Castle Hills Wine Dealers Association. Ndre nga subatay ti kam ka ba ki klaya marnga ya kaju ka pangingiya kajing file jong ay ka RTI ba kajing ya jong ki court along no ya kaju ka subject tinggal mak page wa kumnu kiya niki rekam ti ya kani ka rah ka baka syem ka government nakaliang ka East Castle Hills Wine Dealers Association kila challenge po Honorable High Court Division Bench ti hadian nyusin jong ka hearing ti ka court ka judgment ikini judgment di kwa pila banyo na public domain kung mga ngaro nga extract na public domain wa na point na yo but Hakani ka Honorable High Court ng Meghalaya Division Bench ka court ka penpesan ni kini di East Castle Hills Wine Dealers Association ha ba ka judgment na pipet lingba ka to ka court order ka point number 6 kala kran siya ba ka court ka siya ka kaong ba ka sarkar kala kanora kanu ka policy hakani ka excise department tang ba kamday ban kata paday ta ka 4% profit margin jung retailers kabamot ba ka sarkar hapan abi i retailers ya to ka ako percent profit margin but kala penrem no ya to ka iana ni kong pikira penpla nak ako so khatsan timenta ka government ka High Court yang aweng ki to ka ako percent te hadin jong kani ka rai
nakaliang peserta ilet pada appeal sa apo Supreme Court. Hapo Supreme Court tu kadi kejui ke division bench. Supreme Court ikut yang hearing hak new tarik April harjar akun riu. Tu ke hearing ke balipongi masang ikut hearing hadir di wilayah tai tu kat ni nakaliang jong ni Mr. Amit Kumar Lord Advocate General jong government upan mak no ikut withdraw no ia kani ka special leave petition. But kumba kami ke judgment hi kani ka Supreme Court judgment ke bangala yo pan limba ka internet ila athwa ni ba Mr. Amit Kumar Lord Advocate General seeks permission to withdraw the special leave petition. Permission as sought for is granted and the special leave petition is only dismissed and withdrawn. Apa ba hapo Supreme Court ditang sisi ni biki khot ke hearing ham tu amtip ki hadin ba kat tu kat ni ke jingitai pan mak no Lord Advocate General jong ka government tidak dismiss nak ke case ke apa ba laksan tu ka rai jong ka high court apo Megalia high court nang ni ti nakaliang jong ngila community mo nomor ba honorable chief minister di beri ba sampam ka qualification jong guru ka bla yar ka bla client tinggi nang mun ba can follow ni ki court order ti Ndre ha ni ka kalai tarik umi pada kami kesan ka we ka notification ka ba peni ba ka profit margin jom peni kita retailers nakaliang government ki ano khatsan 0.1% te ki khambon ek ta ka court order ba ka court bana 4% ki ai man nakali khatsan 0.1% te kani tu pinai moh ngai di kom ki basang kam na jong na ka business ka jongi ni contribute sa revenue jong state exchequer ni pinpahu ek pelayaran jong sarkar jela da ka ba ngisi 1% ke tax na ka diesel ka lai 1% ke tax na ka petrol ba lai 4% ke tax ngisi shikini na ka MFL na kini meat foreign liquor te gini ki khajna ki bengilom pulang jubatai na ka pors ka por ide ki ba pinpahu ek pelayaran jong sarkar jela ha ka ba kadan kam ko sarkar jela ban siu ya ka tulok jong tri sarkar Tingi haban sutu ni bawat ki MLA minister ini nang kre sarkar hi. Te haba ya katulok jungki la penbiang nang ni pi kile ek ni kam pa long kumba wat ya ka bah ka jungi bini nong ru kisno magi ke. Te da kalong hani menta ka bu jingi amingi menta ngi ntre kum la dangi shimno ta ka profit margin ka jungi. Penang kon start ikun kiti kibun ki jinglut ki jingsep ki jungi tilada ya kata kabangi dei ban yo nong la sha streamline no dek ta ki prui ki badan na kebot ya ta bini yo nong la sha nong kum la sha knyat no dek ta ki prui ki badan na kebot te ka sabu jing ya kede ni ki upcoming generations ni ki kun samna jungi benangwan ki masade ki nong trekam no jong te kumbang adang i dang shen pat kebor ngi geju kejai ki nong kai hawangi hadin ki nong kai la job lingba ko put floru ngi ba sarkar kadang menjelan ta hok ka jungki ta keju ko wanang bat ngi hang nai basa ko wi nang ke ka baja bat honorable chief minister jungi kumakiong tin phreng along ba he has favoritism for some selected businessmen mga GE nakapors kapor ha ki lapat hay kabor bagi datang katu ka ningot ki bayo ikikam ti dakalong ni kerkom nai kalong kumba honorable chief minister ulat rai no ban menteri kana mentai tu kindat ngot de kan perkhacu ke ki bun belang jadi lok ta kana urem kawan ni pihang ni barang tu por bang file RTI ngadang sio tang itu information tengawan pen IP yang ni te anda kala ya kani kam syahmat dei te ban ngabut din ya kajingya jong ni ka association ha ka bede untuk put case ngasa sutu kaswan ka biga picture wa kani barang khoi ke dei adi katang ban sio yo ni brio we ke ni singganya barang khoi itu hang ni secretary yang ni di MP singganya Mahavir Prasad singganya Basai ni kan ni di Urmila Devi singganya bani stu kini di Mikpa jong Vikram singganya te control ni ka whole game ni di Vikram singganya te kala shulong no this whole exercise kile just at the behest of Vikram singganya kan nomor pe hadin ba kala da rai ka kod nei ngang si tu pi ke beja te lada ki shim ni ka rai ka kod ki hapana 4% Bemut ba ya kani ka 100% ki bagi mut ban ai Vikram singganya ki hapan manage no na way te takadaw mastu bagi penuhun yo biang ni ju yu brio ya kai bakal ada brai ka put bana 4% kidang banas kan nantu 0.1% bigi wa penuhun bi tashmat ambaka pau ya kani hang ni takalong tay kan te pendapai ki business ki dan hi ki selected
businessman ki bagi subuk pun ke kam kontrak ko mangi manakan ni mo bangi si ini tigi perlu kontraktor bagi jual keren wat kimi dia wat manakan ni per kami ke tu lumpong deng isu kami ke kerteng untuk badirai te pendapat nak badirai ni Vikram Segania ro si kam kontrak baik te pendapat pada sakit ki big projects kimi manakan ni limbah kalat hai ke buat most long times kiyo bitang itu ki Hyderabad based firms there dikatakan gabujing ia pada kami gitu ki perlu kontraktor ki bala kot buat menteri ni hikam teh dia kata kom kan dalam kan dikentur gabujing ia pada ingi hidupal businessman nang ni kan si ingin ya ada hikam ki bangi ni trai atau streamline lut ke profit margin jungi ki beri badan kebuat apa manakan ni ngalak ada biak itu ke RTI juga dengan iba nak kabaguram nang ke session kila biak ikut of law kila ada job apa honorable Meghalaya High Court ketaruh ke division bench dipur buat appeal ke government apa Supreme Court tu lagi kepada kelong tu job yang ini nomor withdraw no advocate general jangka government of Meghalaya ker kumji setuju ni tikla di ban buram baik tu rai jangka High Court Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya